Ok, donc ça c'est histoire numéro 10 dans le livre ça. Celle-là gen couleur pour kaimit. Euh, titre là c'est pain. Ak 5 goud nan poch li, Pepe a monte desan nan mache a. Plen tout kalite bagay pou l'achete nan tout kwen mache a. Vant li ap bouyi ak gangou. Men li gen 5 goud nan poch li. Lap jwen nou bagay kan menm pou li manje. Mache a chaje ak ti tonel ki kouvri ak fey palmis, mosotache ak vie prela. Machan yo chita sou kote machandis yo. Gen bak manje, fritay ak lot kalte machandis. Pepe konen yon paket machan kap van nan mache a. Li pale ak tout moun, ke se swa sou bon tan, mouve tan, pri manje e la triye. Machan biswit la relel. Biswit la gen dwa se sa senman li pral manje. Mem si yo ta deja fin rasi. Biswit la ka plen vant li kap bouyi ak gangou. 5 biswit pou 5 goud nan men machan biswit. Machan kon Pepe. Pepe kon vin nan mache a deja. Li mette 5 biswit yo nan poch pantalon li. Lap mache toujou. Monte desan nan mache a. Travesse rigol fatra. Tan an tan, li kase yon ti monso pou manje. Biswit la santi bon. Pense la vi. Ditan pou rive la kay li, Pepe te fin manje yon biswit. Li gen 4 lot biswit nan poch li. Li manye poch pantalon pou l'fè si yo la toujou. Lot ti moun yo ap dormi toujou. Yo bla yi a ten nan kay la. Yon apre lot, yo reveye pandan Pepe a pase bo kote yo. Yo pran sant biswit la. Se pa dormi nap dormi, Pepe mande yo. Ou ap manje? Yon nan sel yo di nan fè noir. Lot 3 ti se yo ak freli kouri leve le yo tande Pepe vini ak manje. Ou em ap manje? Li di yo. Li montre yo demen li vide. Yon nan ti se yo ak tout dormi nan jel di. Mpren sant biswit. Pepe pren pose lap chèche. Koto we biswit la. Mpa we biswit men. Ou sere yo, ti se ki pi grandi. Mamzel se yon ti intelijan. Epi li kon Pepe se yon intelijan tou. Biswit yo la. Vin chache yo. Pandan se tan, Pepe kouri retire biswit yo nan poch li. Li mette yo an ba dra epi li kouche sou yo pou li sere yo. Kote li gen biswit pou li separe ak kolon ti moun sa yo kap vin sou li ya. Ti moun yo fouye poch li. Pase men yo tout kote pou yo jwen kote li sere yo. Nou konen ou gen pen. Nou ka pran sant biswit la yo tout di. Al nan kavan nou, Pepe di yo. Ak ti figi yo tris bien fene, yo rezilyen yo kite sa. Sa fe Pepe mal. Se le sa li rale yon gren biswit. Le ti moun yo we sa, ke yo kontan. Tan kou yon wak ap separe manje bay moun, Pepe separe biswit la ak ti sel yo, ti frel la. Ti se pi grandi. Ou gen plus biswit Pepe, epi se sa selman ou ban. Res la se pou m fè soup demen matin, Pepe di yo. Lide ap gen soup demen matin an kalme yo, epi yo retoune dormi. Le tout ti moun dormi, Pepe rale lot 3 biswit yo an badra. Yon pa yon li manje yo. Li pran san pou l manje denye gren biswit la. Se kob li ki achete yo. Se pou li yo ye. Epi, li te ba yo la dan. Dormi pran Pepe ak vant li plen, ak kras biswit yo nan dra. Deme matin, ti moun yo leve ak ke kontan ak tout rev soup pen nan tet yo. Yo panse Pepe pral fè soup. Le Pepe li mem leve, li pran pos lap chèche biswit yo. Chèche biswit, li pa we biswit. Vine dem chèche.
Tout ti moun yo pran chache avel. En bas drap, sous table, tout partout. Yo chache biscuit, biscuit chache yo. Biscuit disparaît. Qui est-ce qui mange biscuit yo? M'pa konnen. C'est pas moi-même. Est-ce que c'est ou? M'pa kon rien nan cause manger biscuit Pepe di yo ak ti figi li bien triste. Kak ti se gangou ak ti frère ap gade li. Pepe di yo, fok se rat ki mange biscuit yo. Ti se ki pi intelligent pa semble l kwe histoire rat mange biscuit yo. Men, pito, li pa di rien. Se kon sa, youn pa youn, ti moun yo kite koze biscuit yo ki disparet la, ak tout gou soup yo te dormi avel nan l'esprit yo. Pepe fe la denye sou yo. Pepe souri ak vant li plen. Yon bagay li pa abitye santi. I added in the last part, li pa abitye santi, because the sentence itself, yon bagay ki abitye santi, doesn't make any sense, because then that would mean that his stomach usually smells. Li pa fe sens. Donc, mwen kwe yo te fe yon faute la, donc c'est pour ça mwen chanje denye phrase la. OK? D'accord?